Wakithi ngiyabona nanti ayilithe libhaliwe isibonda Mzilikazi. Kodwa ke thina silusapho siyisizwe senzeni ake senzeni isikhumbuzo esiqhakathekileyo esethu lesiyana abasebenza amakhiwa ngo-1945 khonapho bakha lukhaya asakheni ngokwethu kungabi uMzilikazi yedwa amakhosikazi amanye kunomahwe ikhosikazi likaNdebele wayesodingeni udinga luphethwe umlethe owazala unkomo nguyozalwa lo mahwe ingcwaba lakhe kaSilazi likhona ngale odingeni laphana kulesitolo ukuthi ayisiza nxa usiya eHarare. Amakhosikazi amaningi kasiwazi kuthi lalawo amanye akobulawayo uMoho uThezi ukobulawayo uChibile uMaduma ukobulawayo kodwa lawo madlinza lawo mathinta kasiwananzanga